Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam Teacher Ika. Good morning. Good morning Teacher Ika. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Okey, jom kita nyanyi lagu nombor dalam bahasa Arab. 1, 2, 3. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sisatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun lapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka kosong. Okey, tepuk tangan. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sisatun enam, sa'atun tujuh, salatun lapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifun itu angka kosong. Wahidun satu, nisnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sa'atun tujuh, samatun lapan, nisatun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifun itu angka kosong. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sama'atun tujuh, lapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka kosong. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, tis'atun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun lapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifar itu angka kosong.